Hello les amis, nizere ko mufite ibihe byiza cyane aho muri hose ku isi. Reka dutangirire mu kinyamakuru Sport cy'Ikatarunya kiratubwira iki kuri uyu wa kabiri. Ikinyamakuru rero kiratubwira yuko Ararume kabisa ngo ni inzogera iri kuvuga muri defense y'ikipe ya Barcelona. Akaba rero uyu munsi Barcelona urabizi ko yavuze kuvunikisha Gerard Piqué, agomba kumara hanze amezi 8. Clement Lenglet ikinyamakuru kitubwira yuko yarateganyije kuzamara igihe kirekire cyane ariko yihuse akazagaruka mu minsi 10. Hanyuma ikinyamakuru kinatubwira yuko Araujo ndetse na Migueza akaro rero sore babiri bagomba gufasha ikipe ya Barcelona gukina n'ikipe ya Ferencváros. Anako kandi ikinyamakuru Sport kitubwira ngaha yuko Laporta yamaze rero kwemeza yuko aziyamamaza nk'umukandida wo kuyobora ikipe ya FC Barcelona. We icyo ashaka no gushyira hamwe aba Barcelona. Ari nako kandi Joan Rosell yamaze gutangaza yuko awe ataziyamamaza. Mundo Deportivo iyo ikabitubwira yuko ikipe ya Barcelona ifite plan mu kwezi kwa mbere yo kuzana umukinyi w'umutima wa defense Ronald Koeman na Barcelona rero ngo amaze kubyemeranya yuko bagomba gusinyisha umudefenseur mu kwezi kwa mbere. Barimo barashaka Eric Garcia w'ikipe Manchester City niramuka City itamuhenze, arimo niramuka imuhenze bo ngo bakazashaka rero undi mudefenseur ariko ufite experience. Marca mu gihugu cya Espagne yo ikaba rero yakonsakaye kabisa couverture yayo rero ikipe ya Real Madrid iri bukore déplacement mu gihugu cya Ukraine. Barakina n'ikipe ya Shakhtar Donetsk, match tubagezeho kuri Radio 1 saa 1:55 z'umugoroba. Akaba rero ikipe ya Madrid muri yamuka itsinze irahita yikarifia, ari nako kandi namuka itsinzwe iraba rero ngisa nkaho yikomerekeje cyane kabisa. Ikipe ya Madrid rero iraza kuba igarura Karim Benzema yamaze kujyana muri groupe n'abandi bakinnyi. Hanyuma akaba rero Eden Hazard we ari hanze igihe cy'ibyumweru bitatu nk'uko umutoza Zinedine Zidane yamaze kubikonfirima. Ikinyamakuru rero kivuga kiti kabisa turimo turayisaba kwitanga gushoboka kwa nyuma muri Ligue des Champions. Ikinyamakuru AS cyo kikatubwira yuko ari indi finali ije kabisa ku ruhande rw'ikipe ya Madrid. Madrid rero igomba gukina nk'ikina finale n'ikipe ya Shakhtar Donetsk kuri uyu mugoroba. Akaba rero Zinedine Zidane kabisa ngo naramuka atsinzwe iyi match araza kuba ibintu bitakiri mu ntoki ze, no kuvuga ngo arasigara rero ku kintu cya munsindire. Hanyuma kandi ikinyamakuru kitubwira yuko rero Madrid niramuka itsinze irahita yikarifia. Madrid hano na Shakhtar Donetsk, ikinyamakuru L'Equipe rero kitwereka lineup iza kuza kuba ibanzamo ubusatirizi bwa Rodrigo, Mariano Diaz ndetse na Asensio bashobora kuza gukoresha kwa ikipe ya Madrid. Hanyuma ikipe ya Madrid rero iraza kuba idafite Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos, Eden Hazard na Valverde bavunitse, mu gihe Jovic aracyafite ikibazo cya coronavirus COVID-19. Mu gihe Casemiro akaba aramutse abonye ikarita y'umuhondo ntabwo yazakina match ya nyuma muri iri tsinda. Mu gihe kwa ikipe ya Shakhtar Donetsk babura umusore w'umuhanga cyane Konoplyanka ndetse na Ismail rero na Kocholava n'abasinyi batatu bakomeye cyane kabisa bari kubura muri ikipe ya Shakhtar Donetsk. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, Corriere dello Sport ikaba ngaha twereka ati ni ku mugabane w'Uburayi cyangwa se ukaba flop. Barimo barabwira rero Antonio Conte w'ikipe ya Inter Domira. Akaba rero bavuga ati Conte ari mu nzira ebyiri, ari mu mayirabire kabisa, ni inzira y'ubugingo cyangwa y'urupfu, ku mugabane w'Uburayi cyangwa kuba flop. Akaba rero Nerazzurri bagomba kwideplasa bajya gukina n'ikipe ya Borussia Mönchengladbach. Akaba rero ku ruhande rw'ikipe ya Inter Domira umutoza yamaze gutangaza ati turagenda kuri kiriya kibuga turashaka kukivamo tudafite rugereri ari yose, twatanze ibyo dufite byose tukamenya yuko tunaniwe. Hanyuma ikinyamakuru kigasoza inkuru kitubwira ko Nerazzurri bashobora kuza kurangiza sezo yabo cyangwa se sezo yabo iri bugende nabi cyane kabisa, ikanza minyatsi kagenda nabi, ikaba ari sezo mbi kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. La Gazzetta dello Sport ikagaruka kuri iyi match nayo itubwira yuko rero ngo baraza gutanga ibyo bafite byose, roho yose ngo bareshyira mu kibuga kabisa, ngo bashaka kuguma ku mugabane w'Uburayi. Rero nibatsinda barafite ikizere cyo kuba bahaguma. Hanyuma ku ruhande ikipe ya Borussia Mönchengladbach rero ikinyamakuru kivuga kiti ni ikipe itoroshye cyane kabisa iribuze kwataka cyane, ariko Conte akaba yizeje yuko rero ngo baraza gutsinda kandi nta kibori burugerete rero. Hanyuma araza gushora ubusatirizi bwa Lukaku ndetse na Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport kandi ikagaruka hangaha rero itwekeza mu ikipe ya Mirase rero ngiye kubasinyisha ngo kugira ngo itware Scudetto kabisa. Ikaba rero Mirase igiye kongera amasezerano Donnarumma ndetse na Zlatan Ibrahimovic, ari nako kandi bari buze kuza kuba rero bongera n'amasezerano batangira dossier kuri Frank Kessie ndetse na Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport kandi tukirimo ikabivuga rero kuri uyu mudamu Stéphanie Frappart, akaba umusifuzi rero umwari n'umutegarugori bwa mbere, akaba agiye gusifura match ya Champions League. Rero umudamu agiye gusifura kabisa, akaba rero azaboneka kuri iyi journée ya gatanu ya Ligue des Champions ubwo ikipe ya Dynamo Kiev izabikina na Juve. Rero uyu musifuzi Stéphanie Frappart akazasifura iyi match kabisa. Ikinyamakuru cyishima cyane kivuga ati rero abadamu ahangaha barongera batsinze ikindi gitego.
Tuto Sport ikagaruka kuri iyi match kandi nanone Cristiano Ronaldo rero ngo azaba hari kabisa ngo ariko ngo ntago azongera kubura kabisa. Akaba rero Cristiano Ronaldo yijeje abafana b'ikipe ya Juve yuko azagaragara kuri match y'ejo ya Dinamo Kiev, ari nako kandi bazaba bafatanya na Morata rero ku busatirizi nk'uko umutoza na Andrea Pirlo yamaze kubikonfirma. Cristiano Ronaldo azaba ashaka gutsinda igitego, naramuka kibonye azaba atsinda igitego cye cya 750 muri kariyeri. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyagarutse kuri match ya Marseille rero ibwa cy'ikipe ya Olympiacos. Ikinyamakuru kitubwira ati ni ukuvuka cyangwa se abantu kibera inyatsi. Akaba rero Marseille nta nota nta gitego kabisa, akaba ari kongeraza kwiyuburura itsinda ikipe ya Olympiacos kabisa, hanyuma irebe ko yabona amahirwe yo kuzakina Europa League. Ikinyamakuru La Province cyo mu mujyi wa Marseille nacyo kitubwira ati ni byiza cyangwa se ibibi. Marseille rero ikaba yaramaze gusezererwa muri Champions League, ariko ngo itegetswe gutsindira kuri Velodrome kuri uyu mugoroba itsinda ikipe ya Olympiacos ku isa 4 z'ijoro z'i Kigali. Ikinyamakuru kandi kikanavuga ati banafite morale cyane nyuma yo kubatsinza ikipe ya Nantes ibitego 3-1. Marseille Olympiacos, ikinyamakuru L'Equipe rero kinatwereka ahangaha kabisa line-up ishobora kuza kuba ibanzamo ku mpande zombi, rero nakara busatirizi bwa Tove, Benedetto ndetse na Dimitri Payet. Hanyuma kurana ikipe ya Marseille rero ntibafite umusore Berardi uri suspended ndetse na Landojic wamaze kuvunika, mu gihe Franck Tove namukabonye ikarita y'umuhondo ntago azakina match ikurikiraho. Mu gihe kwa ikipe ya Olympiacos rero bakaba badafite abasore babiri bakomeye cyane kabisa, arimo Bruma ndetse na Mathieu Valbuena. Tukiri muri ritsinda, Manchester City ikaba rero igomba gukina n'ikipe ya FC Porto ku kibuga cya Porto kuri uyu mugoroba. Akaba rero umutoza Pep Guardiola mu kiganiro makuru bamubaje kuri Benjamin Mendy watsinze igitego yavuze ati kabisa ngewe icyo musaba cya mbere kabisa ni ukuba concentré, ndamushaka nk'umuntu defanda neza cyane, hanyuma akaba focused kabisa ku kazi. Ati ibyo byo gutsinda igitego hari abandi ngomba kuba mbibaza ahangaha kabisa, icyo musaba cya mbere ni ukudeplasa neza mu kibuga, guhagarara neza cyane, kugira concentration, kudefanda neza. Atari by'igitego byo ntago mbimubaza kabisa. Karero ejo ndi yaratsinze igitego cye cya mbere mu ikipe ya Manchester City muri championnat y'Abongereza. Akaba rero ari nacyo igitego cye cya mbere yaratsinze muri match muri kariyeri ya Man City kabisa, kuri match ya 60 yakinaga rero batsinda bande ibitego 5-0. Hanyuma match Man City iri bukina n'ikipe ya Porto ngikaza kuza gukoresha mu kinyamakuru L'Equipe kibivuga ahangaha Ferran Torres, Gabriel Jesus ndetse na Riyad Mahrez, mu gihe iyi kipe ya Man City idafite Kunagwero nabwo wasigaye kubera impamvu z'umutoza ahisemo kuruhutsa Kunagwero. Hanyuma ikipe rero ya Man City irajya kwa Porto rero ibura umusore Marc Gurgic uziko Liverpool yamaze kumutanga muri Porto. Hanyuma hari umusore witwa Mbaye ari hanze ndetse na Pepe wa defenseur nawe ari hanze, mu gihe umusore Lumdianye akaba ari hanze kubera ikibazo cya coronavirus, ndetse na Marcano akaba nawe ari hanze. Tukivuga rero kuri match ya Man City ndetse n'ikipe ya Porto muri Portugal na naze yakajisho ndebe ikinyamakuru Ojogo cyo kivuga, kikaba rero cyagarutse ku mutoza Conceição kabisa, wavuze yuko rero abakinyi be batorohewe kabisa, ngo bafite ikibazo cya physique kabisa, condition physique ngo yabo iri hasi cyane ku kinyamakuru Ojogo kibivuga. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kuri match rero Fulham yatsinze ikipe ya Leicester City ibitego 2-1. Ademola Lookman rero akaba yatsinze igitego cya mbere, Ivan Cavaleiro aza gutsinda iki gitego, hanyuma Banes aza gutsinda igitego. Ariko akaba rero icyagarutsweho ngaho cy'abakuru The Sun nuko Ademola Lookman yatsinze igitego, hanyuma agitura rero muri jande w'umunyafrika kabisa, umunyasenegal bitabye Imana. Rero tumwifuriza niruko ridashira Pape Bouba Diop. Daily Express ndetse na DML ibinyamakuru byombi byagarutse rero ku ikipe ya West Ham yabikoze kabisa, itsinda ikipe ya Aston Villa ibitego 2-1. Angelo Ogbonna ndetse na Jared Bowen akaba rero byagurisha rero watsindiye ikipe ya Aston Villa. Ariko ikinyamakuru DML rero kigaruka ngaho kitubwira yuko kabisa ikipe ya West Ham yasimanuka rero yihuta cyane igerera mu makipe 5 ya mbere. The Sun ikagaruka kandi natubwira ko Ole Watkins yagize game utari nziza cyane mu by'ukuri, kuko yaje kurata penalty ndetse banamwangira n'igitego cya nyuma kabisa cyashobora gusoza match. VAR iracyanga nk'uko ahangaha The Telegraph nayo ibyerekana mu by'ukuri, rero ikaba ivuga ko kabisa offside yo mu minota ya nyuma rero kuri VAR yaje kuba ivuga ati ni offside kabisa kuri Ole Watkins, tagize game nziza cyane mu by'ukuri. Ikindi kiri kuvuga mu gihugu cy'Ubwongereza, The Mirror ikaba ikigarukaho cyane kabisa ni debate rero ibintu bya concussion kabisa, byo gukubitana imitwe, kugongana cyangwa gukubita hasi umutwe, ibintu nk'ibyo. Akaba rero umugabo umurejande w'umwongereza y'imyaka 61 rero Terry Butcher, akaba umugabo rero yagiye David Luiz kabisa ati ntago wagombaga gukina kabisa, ufite imbaraga cyane, uzi ko wakomeretse umutwe. Akaba rero ari umugabo wagiye bigarukaho cyane kabisa mu kinyamakuru bijyagiye binabigarukaho ngaha. Uyu mugabo rero muri Daily Star, akaba Daily Star yo yamukotinza ngaha kabisa, uyu mugabo wakiniye Abongereza muri 89 ubwo Ubwongereza bwakinaga na Sweden, hanyuma baza kumukubita umutwe bamuzirika
ku mutwe ariko agenda avirirana, akaba rero yicuza cyane avuga ati nabaye umuswa cyane ntabwo nari gukina mvirirana kuriya kabisa. Uyu musaza kandi Daily Express yamugarutseho cyane akavuze ati rero wikora ubuswa uzi yuko uvirirana warangiza ukajya mu kibuga kabisa ntukajye ubikora. Akabazo rero David Luiz kuba biriya bintu yakoze byari fo cyane kabisa kuba yarakinye match azi yuko umutwe we uri kuva. The Sun igakomeza kandi nayo ivuga kuri iyi deba rero kabisa, hakaba harimo rero ingingo yo gusaba yuko muri uku kwezi kwa mbere mu by'ukuri bagomba kubyigaho, hanyuma akaba hazaho itegeko yuko umukinnyi wajya ugongana n'undi bajya bamukorera sub, hanyuma y'igihe gitoya akabanza akajya hanze akiyumva neza iminota mikeya, noneho yarangiza akongera akagaruka akaba yakongera agasubira mu kibuga, wa wundi wari wagiyemo akongera akasubira hanze. Akaba rero ari ikintu bagiye kudiskitaho mu kwezi kwa mbere kabisa ngo barashaka kukivugurura cyane. DML ikatubwira yuko rero Arsenal kabisa iri mu mazi abira rero nyuma y'ubuswa bakoze. David Luiz rero wari vuye umutwe yagonganye n'umukinnyi, yarangiza bakamukinisha igice cya mbere kuriya, barangiza yamara no gutaha bakamureka akitashya mu modoka wenyine atahiwe mu rugo. Akaba rero abaganga ba Arsenal mu by'ukuri bari mu mazi abira rero bashaka no kuza guhanwa bikomeye cyane kabisa, n'ikipe yabo yanabirukana barebye nayo babura akazi. DML ikagaruka rero inatubwira ngaha yuko Raul Jimenez w'ikipe ya Wolves akaba hari impungenge yuko ashobora kutazagaruka mu kibuga. Bakavuga ati abakinnyi benshi bagiye bagira imvune nk'iriya kabisa, reka tuvuge tubyita imvune kukomereka ku mutwe kuriya basushe nk'aho batagaruka. Ikinyamakuru DML kitwereka ahangaha rero Petr Cech murabizi cyane yagonganye na Stephen Hunt mu 2006 mu kwezi kwa 10, akaba rero byararangiye yambara mask ya rugby kariyeri ye yose. Murabizi byabaye ejo 2018 rero mu kwezi kwa kabiri umusore Ryan Manson agongana na Gary Cahill, hanyuma ku myaka 23 byahise bituma kariyeri ihitirangira. Akaba rero hari impungenge zikomeye cyane yuko rero Jimenez agomba rwose kwitondera cyane ibi bintu, nawe kariyeri ishobora kurangira ahangaha. The Times ikavuga ati rero hagire igikorwa kabisa ku bijyanye n'izi mvune. Nabyo rero amagambo ikinyamakuru kivuga na amagambo ya Ryan Manson, aka gasore rero kagize ibibazo gahita karita yarenga. The Telegraph ikabigaruka ku ikipe ya Newcastle rero akaba training complex yayo yamaze guhagarikwa kuri uyu wa mbere ndetse no kuri uyu wa kabiri, hanyuma ejo kwa gatatu nibwo bazayifungura rero nyuma y'ikibazo cya COVID-19 gihari mu ikipe ya Newcastle, kuko abantu batanu bamaze kwandura kandi bafite impungenge yuko hari abandi baba barakozweho kabisa na COVID none. Hanyuma rero ibi ngibi birashyira mu mazi abira fixtures ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Aston Villa ku munsi wo kwa gatanu ishobora rwose kwimurwa. Dukomeze n'izindi match rero za Champions League zihari ku isaha ya 9 z'ijoro. Ikipe ya Atletico Madrid igomba kuba yakira mu rugo ikipe ya Bayern Munich. Bayern Munich rero yasize abakinnyi benshi cyane, idafite Rocha, idafite Kimmich, idafite Alphonso Davies, idafite Corentin Tolisso, ikaba yongereho rero na shuwa y'umutoza wasize Emmanuel Neuer, wasize Leo Goretzka, wasize Robert Lewandowski. Akaba rero iyi kipe iraza kubikoresha ubutatirisi bwa Douglas Costa, Leroy Sané ndetse na Choupo-Moting na Thomas Muller. Akaba rero ndetse no hagati mu kibuga harimo umusore twa Javi Martinez ndetse n'umusore Musiala. Birasa nkaho rero bigoye cyane kabisa ikipe ya Bayern Munich kuri uyu mugoroba. Atletico Madrid rero abantu benshi bavuga ati ishobora kuza guprofita igatsinda iyi match yo kuri umugoroba yo idafite Suarez ndetse na Lucas Torreira bafite ibibazo bya COVID-19 na Diego Costa wamaze kuvunika, ariko Ronan Rodi nabona ikarita y'umuhondo ntago azakina match ikurikiraho ku ruhande rw'ikipe y'abavandimwe ya Atletico de Madrid. Ikinyamakuru L'Equipe rero rikatitwereka n'izindi fixtures zihari kuri uyu mugoroba tureba abakinnyi badahari. Atalanta igomba kuba iri mu rugo yakira ikipe ya Midland. Atalanta rero kuri uyu mugoroba iraza kuba urebye ni Mario Pasalic ndetse na Miranchuk kubasa nk'ari abakinnyi bakomeye cyane badahari, abandi bose ndetse na Milanovic umusore w'umuhanga cyane. Abangaba rero na Golini akaba aribo badahari ku ruhande rw'ikipe ya Atalanta. Hanyuma ikipe ya Liverpool igomba kwakira ikipe ya Ajax Amsterdam. Liverpool benshi bari hanze: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold, Naby Keita, Milner, Oxlade-Chamberlain na Shaqiri. Hanyuma Milner nuko adahari undi yaza kuba hari agahabwa ikarita y'umuhondo ntabwo yakazakina match ikurikiraho, mu gihe Ajax Amsterdam ifite umukinnyi wenyine gusa umwe uri hanze n'umusore Kudus. Ikipe ya Borussia Mönchengladbach irakira Inter Domira. Borussia Mönchengladbach umusore Hoffman mu winga, Poulsen ndetse na Bensebaini wanduye COVID-19 nibo bari hanze, mu gihe kwa ikipe ya Inter Domira barabura Arturo Vidal uri suspend mu twabonye ikarita y'umuhondo, harimo hakaza umusore Kolarov, Rajana Egolan, abangaba bose bakaba bari hanze na Vencino, akaba rero bose bari hanze kuri iyi match yo kuri uyu mugoroba. Hanyuma Lokomotiv Moscow ndetse na Salzburg urebye aba bakinnyi se shahu ndababwira buriya mu bamenyera
ariko nabonye ku ruhande rw'ikipe ya Salzburg barabura umusore Daka wa munyazambiya, niwe muntu navuga ngo udahari ukaze cyane kabisa, ari nako ku ruhande rw'ikipe ya Lokomotiv ariko bamugani banafitemo umusore Similov ngo akunda kugaragara mu ikipe y'igihugu ya Borussia nawe ntawe uhari. Les amis, reka rero nsoreze kuri izi nkuru. Akaba Adrian Mutu muramuzi cyane kabisa, umurejande wa Chelsea ukomeye cyane. Rero uyu mugabo akaba rero yaratangiye kariyeri y'ubutoza, ubu ngubu yamaze gufata ikipe ya CFR Cluj, ubu niwe mutoza wayo Adrian Mutu. Hanyuma andi makuru ari kugenda azamuka rero, Lewis Hamilton akaba yamaze kwandura COVID-19, rero birumvikana ko Grand Prix ikurikiraho ya Shakir akaba rero atazayikina. Hanyuma reka dusoza anga rero nkwereka rero match ziri bunyure kuri DStv n'amacano ari bunyure hanga kabisa, match zose za Champions League. Les amis, ibi byiza cyane.